Diwrnod 5. Dinbych. Taith diwrnod 5. Day 5 navigation. Heddiw, da chi'n mynd I Gastell Rhuddlan a Chastell Dinbych. Heddiw, byddwch chi'n ymweld â Chastell Rhuddlan a Chastell Dinbych ar ardaloedd cyfagos. Today, you'll be visiting Rhuddlan Castle and Denbigh Castle and its surrounding area. Ewch at Gastell Rhuddlan. Ul 18 5AD. Ewch at Gastell Rhuddlan. Ul 18 5AD. Mae diwrnod 5 yn cychwyn yng Nghastell Rhuddlan, y gellir ei weld o gyrion y dref ac mae arwyddion clir iddo. Efallai y bydd angen I chi dalu I fynd I mewn i'r castell, os nad ydych chi'n aelod o cadw. Day 5 starts at Rhuddlan Castle, which can be seen from the edge of town and is clearly signposted. You might need to pay to enter the castle if you're not a member of Cadw. Castell Rhuddlan. Mae maes parcio am ddim wrth ymyl mynedfa'r castell. Archwiliwch y castell. There is a free car park next to the castle entrance. Explore the castle. Hanes Castell Rhuddlan. Hanes Castell Rhuddlan. Defnyddiodd Edward y cyntaf Gastell Rhuddlan I drefnu ei ymosodiad ar ogledd orllewin Cymru. Edward I used Rhuddlan Castle to organise his attack on northwest Wales. Hanes y Mabinogi. Lludd a Llefelys. Stori'r Mabinogi ar gyfer diwrnod 5 ydy Lludd a Llefelys. Day 5's Mabinogi story is Lludd a Llefelys. Taith gerdded tref Rhuddlan. Y tu allan i'r castell mae arwydd yn rhoi manylion taith o amgylch y dref. Tynnwch luniau o'r arwydd. Cerddwch o amgylch y llwybr gan ymweld â Twt Hill, y Brodordy a Fferm yr Abaty, y Gwledddy, Cwt y Sgowtiaid yr Odyn, y Senedddy, Amddiffynfeydd tref Edward y cyntaf, Eglwys Blwyf y Santes Fair, y Bont a'r Caeau Hynafol. Outside of the castle there is a sign giving details of a tour around the town. Take pictures of the sign. Walk round the trail visiting Tut Hill, the Friary at Abbey Farm, the Banquet House, Scout Hut Odyn, Parliament House, Edward I's Town Defences, the Parish Church of St Mary's, the Bridge and the Ancient Quays. Amser cinio. Mae yna nifer o leoedd I gael cinio yn Rhuddlan, Dinbych neu ar y ffordd I Dinbych. There are a number of places to have lunch in Rhuddlan, Denbigh or on the road to Denbigh.
Gyrwch i Gastell Dinbych, O16 3NB. Trowch i'r chwith allan o faes parcio'r castell, i'r chwith i'r briffordd a mynd dros y bont. Trowch i'r chwith wrth y gylchfan ac ewch tuag at Lanelwy ac yna ymlaen i Dinbych. Efallai yr hoffech chi stopio yn yr eglwys gadeiriol yn Llanelwy ar y llwybr, gan fod hyn wedi grybwll ar ffordd y Pererinion yn ystod diwrnod 3, ac mae'n cynnwys gwybodaeth am y Beibl cyntaf a gyfieithwyd i'r Gymraeg. Turn left out of the castle car park, left onto the main road, and go over the bridge. Turn left at the roundabout and head towards St Asaph, and then through onto Denby. You might want to stop at the cathedral in St Asaph en route, as this was mentioned on the Pilgrim's Way during day 3, and includes information about the first Bible translated into Welsh. Canol Tref Dinbych. Pan gyrhaeddwch yn Dinbych, gyrwch trwy ganol y dref. Mhen pellaf y stryd fawr, mae arwyddion ffyrdd i'ch tywys i fyny at y castell. When you arrive in Denby, drive through the town centre. At the far end of the high street, there are road signs to guide you up to the castle. Maes parcio Castell Dinbych. Parciwch y maes parcio cadw wrth ymyl y castell a cherdded i fynedfa'r castell. Park in the Cadw car park next to the castle and walk to the castle entrance. Castell Dinbych. Ewch i fynedfa'r castell. Efallai y bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Archwiliwch y castell. Pan fyddwch yn gadael y castell, casglwch allwedd i allu cael mynediad i walia'r dref. Go to the entrance to the castle. You might need to pay for entry if you're not a member of Cadw. Explore the castle. When you leave the castle, collect a key to be able to gain access to the town walls. Capel Sant Ilar ag Eglwys Leicester. Ewch i'r ddwy eglwys i lawr yr allt o'r castell a chwblhewch y dasg am ei hanes. Go to the two churches down the hill from the castle and complete the task about their history. Muriau'r dref Dinbych. Trowch i'r chwith a cherdded tuag at borth y bwrdeisiaid a darllen y paneli gwybodaeth. Turn left and walk towards the Burgess Gate and read the information panels. Muriau'r dref Dinbych. Cerddwch y waliau gan gynnwys tŵr y Iarlles a thŵr y Coplin. Walk the walls including Countess Tower and Goblin Tower. Ewch yn ôl i'r castell. Ac yn olaf, ewch yn ôl i'r castell i ddychwelyd yr allwedd. And finally, head back to the castle to return the key. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud.
Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.